Tubahaye ikaze nanone kuri Toka Sport ubuzima n'itubike n'ubw'amakuru y'imikino agezweho cyane Amavubi tugiye kukubwira uko byagenze byose hamwe ibice by'ingenzi byaranze no match tukubwira line-up ya Uganda igiye gukina na Togo muri iri tsinda naho tukubwira n'amashampiyona y'u Burayi yose akagiye kumanuka mu kibuga amakipe yose kabisa kura subscribe share na comment kuri tubike twa Toka Sport ubuzima turebe rero ibihe byaranze match ya Maroc ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikipe ya Maroc ateye amashoti 11 u Rwanda rutera amashoti 5 ni nako u Rwanda rwateye ishoti rimwe Maroc ateye ishoti rimwe rigana mu izamu n'u Rwanda rutera ishoti rimwe rigana mu izamu Maroc yakinnye position de balle 71 kuri 29 Rwanda cyangwa se kwiharira umupira cyane nako Maroc yateye pase 538 Iwana Amavubi natera pase 229 pase acreance cyangwa pase zagize kuba zashaka kugeraho cyane Maroc ateye 80 u Rwanda atera 56 bako Maroc yakoze amakosa 13 u Rwanda rukaba 23 Maroc yahawe ikarita imwe y'umuhondo ndetse n'u Rwanda ruhabwa ikarita imwe red card cyangwa ikarita y'umutuku ni 0-0 Maroc araririye kabiri u Rwanda rurarira gatatu corner ni 3 kuri 3 za Maroc kuri 3 z'u Rwanda uko iri tsinda rihagaze rero Maroc ni ya mbere ewana n'amanota 4 u Rwanda n'urwa kabiri n'amanota 2 rumaze kugana imikino 2 Uganda ni ya gatatu n'amanota 1 Togo ni ya nyuma n'amanota 0 bakatubwira abakinnyi agiye kubanzamo hagati y'abakinnyi abanjemo rero kuri Maroc ndetse n'u Rwanda barakwiye gukina systeme umwe bane umwe mu izamu ni Zenete Badi Bufutini Ewana no kurandira u Rwanda barimo Kwizera Olivier Mashimwe Ewana Manuel Mangwende Manzi Thierry Mutsinzanje Fitina Ombolenga Kalisa Rashidi Niyonzima rero nabaze guhabwa ikarita y'umuhondo Dominique Nshuti Savio Hakizimana Maje aje gutera irushoti rukomeye cyane Jacques Tuyisenge kuri attaque kuri 7 ndetse na Sugira Ernest ku 9 yataka neza cyane abakinnyi baje gusimburwa rero kabisa Rahimi na Kafi yaje kwinjiramo rero nako Dusengimana Faustin yaje kwinjiramo rero ku 56 asimbuye Kalisa Rashidi cyane neza cyane rero temeze neza cyane ni nako Kafidi yinjiyemo havamo Raji kurande rwa Maroc Ndahimana nabwo yinjamo hasukamo Kalisa Rashidi kabisa nako Iradukunda Bertara yinjiyemo cyane ku 58 hakinjiramo Sugira Ernest agasohokamo neza cyane La Liga Ewana Santander Ravante iraza kwikina ya River Valladolid kabisa saa 4 nako Benevento na Torino ziza kwa zimanuka mu kibuga 3:45 tukubwire rero uko line-up imeze ya Uganda ndetse na Togo Uganda iraza kubanzamo kabisa mu izamu ni Rukwago Kayondo kuri 3 Mpombo Mujuzi Ijuma muri defense de mu bakaseri ni Maweje ndetse na Kajumo Oriti Anukari Ojera kabisa na Mans Shaban Marco Ojera ni mubaya cyane Togo iraza kwikina systeme 4-2-3-1 mu izamu iraza kubikinisha Haija Musa Asame Tuji Bode muri defense muri mediane ni Makodiji na Akolo Chatakora kabisa muri shampiyona y'Abadage rero German Bundesliga Borussia Mönchengladbach na Borussia Dortmund kabisa match naza kubikomeye cyane ibona match iraza kuvamo umuntu nako Ligue E y'Abafaransa gukina PSG na Montpellier ndakunda cyane na Ejo Salavista